أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Itu dasturi fitnah yang betul bahaya fitnah ini kulantur fitnah gina mana takika ade egetere emmane ki imtihan den mano ibes insan imtihan nokorai dule nokorai Abu Talib mengatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun mistabu nikorani ye timammen iman veche momo ebes imtihan kanu la dukollan kanu emane ehne nuwane te mano mistabu imtihan korapani dekotaka Abu Talib mengatakan wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tiba Allah Taala mistakum musibah jasawai ke imtihan korban niumat delai ke imtihan korban dan ni dekho ini onnen Allah hin hadis ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korban komme ummati ke fitnah ye Timkale faan ke umat ke fitnah ki mudare muda hoda hai wajhe me hodni halal muda to haram muda to aslu visaranche nikatan takabara rakati vegen kulenche dan soal ki rakati wani ki ne rakati wani ki hiero rakati vegota Here we do have minani mara tuifa. Dam istima mi pura bunani. Bordate hada parse tirani tuifa kine bihe. Bunima here we bunani boralai miya to raske fa amor ko fie bunya jamal take mara. Jamal ta femo ta kumarash. Jadi bulan bulan ini rasanya amor kulit jamal marakan nongkai, ya orang kamu deh nongkai bayi nongkai ya berarti kalau bahake. Ekam timan nami tak nofila tak timan lagi dushman buala mana sifaina noni fulun bioti bes jamal kita ye. Emotan timan buala. Gos timan nami jamal lagi dari itu dia lagi tu tahu ibu lagi mana timan orang malah je. Gota deva rakati manci. Rakati manci ane mani kya ham mahuga hingga mana se ni kashi puri mage ke. Ini hingga per bisna. Barang bukan rakati. Atau tak? Imtihan kulit bisa lagi tidur dapat konser Islam. Oni itu umat dia minum kelak. Allah Taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri." Eno kalima asbab ashe kanu ke siri और ट्रैफिक के minum kelak. Is ya'uduna fi sabti istati hitanum yawma sabtihim syurran Wayo mana yasbituna nanti. Ini untuk aku tiki oni itu ya oni masuk ke kurma. Ema Australia master yang dari oni itu ham beri tamfura oni. Wayo mana yasbituna nanti. Oni itu no dua main itu fitnah ini semua. Kazalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ini untuk mulai titi Allah Taala. Ini imtihan berarti dibatasi. Minimum den hedigo teki oni itu master nama kor kandafa master kor panima kor badalari adito masifani minimum poni manullo amor kureti oni itu masifan oni adito masifan nade emoni to timen no ifame mahe ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam israntiya minhum Yahudi man Allah nahi kureti kantata hilen hadai buddha kureti ngetere tela nuasi
එනිකුණ මෑනෝ සර්වී හරාම් කුරෙපි ගෙයි කරේ සර්වී හරාම් කුරෙපි මා එනිය මෙදිවති සර්වී ඉල්මයි තියෝ හදාගේ තියෝ විකි එපොයි සර්වියන් තියෝ විකෝ මාරේ කරපොයි මෑනෝ එම හීලෙ හදාගේ එනිය හරාම් කුරෙපි කත්තත්තා halal berharus diri ham ini fatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skorban. La tattabi'anna sanama amrukum. Tiba-tiba kuriye umma tabawani ko ga yahudi na nasara. Furta ta'ati. Den mushrik. Den evre pode gita. Eni hum लोगों के गोरा कपड़े कपड़े स्थितियां किसी भगवान ने मना और पूरी क्रिश्चियन ना यहूदी गुड़िया का हमें तबाह एको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे कि खीरू तेरा फेंका है नुन काशे आदम के विरोध की फेरो तेरा की वाला है कंफ्यूजन हदीस बोलती है खीरू तेरा फेंका आदम की फेरो तेरा की वाला है कंफ्यूजन मी असल ही है दे मैंने उनको तक नहीं लगे थे ईमान जब पे को लेकर के सूरह में रंगड़ो एलियन के उनके सीमा आता ए एलियन के सीमा आता को फिया वाला पड़ती मुराका इंसान सलामते मी तिमन्ने अभिलेख में नोने नुगा तत्त को लगे तिमन्ने अभिलेख में नोने देखो तो बड़े फान होना चाहिए अब उनके सीमा आता है Zimma Adam beribadati ki emi awal memorian misalnya, misalnya ki Allah Taala berfirman di Sulaiman berfirman hatta iza atau ala wadi nam Sulaiman berfirman tashdaq ini ke wadi ko datul ini ke wadi itu tashdaq datul ko fesima galat namlatu hinye goaliye hinitadaye udukku masakinam awa hota बनाशे ला यहतिमन्नकुम सुलैमान वजनूहु वहुम ला यशुरुन एनी ने किति पतिया एनी डिफाइन के नाम चस्को डिफाइन एनी हीने एक फर्दी सीमा दा पूरी है हलाकुम सलाम तेने फर्दी सीमा एवजे आदा वदे भाई तफसीर तबरा में सुलैमान डिफाइन सुनी एची के बहुर वदे वडा करना है सुलैमान पांडिला वही tiba hi korani yatima kale fan tiba boro aniya me ekama hini gannawa Sulaiman fan timanna boni menno ne bahum la yashuru ne unakane ne sai yerige daya enima saudi sima mithawa sada honi puru එනිනුම් එල්පේ නසීහතේ ෆිෂ්තින අස්තින අනුවමනා කුරි කමිතේ නසීහතේ ෆිරිම අනෙල්පේ නසීහතේ විනමනා කුරි එනොබද වයිස්කාලත උම්මතුන් මින්හුම් ලිමා තයිබෝන කවමන් ඉල්ලහුම් කීදේ උම්මති නසීහතේ කොබයි කායදේ අල්ලාහ් තාලා එනු හදා කරපානේ එනිම නසීහතේ නිබලදවා වරණ නිකාලු මාසිරතන් ඉලා රබ්බිකුම් ඒකම තිමොම්ෙන් නැතිලන් වෙලස් කරන් හසුතු ගන්න එන්නේ නෝන්නේ යාරු වෙලස් කරන ආදිසිමා ආගමනාපුරි වලල්ලහුම් යතගෝන දිෆාන කරිමු මිස්රංගල දාන ෆලම්මා නසුමා ذُكِّرُوا بِهِ එමිනුම් තිමන් අල්ලාහ් දී නසෙහ හදාගත්තායෝ අන්ජරින ලසීන යන්හුම් අනිසු මනාපුරි මිනුම් තිමන් අල්ලාහ් සලාම කරේ وأخذنا الذين ظلموا بأسباب بئيس بما كانوا يكسبون نغادر تقرمين غدا عذاب على قلبك على قلبك الله تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه إنكم لحدثوا على تمن الله تعالى نكمتي رامهم تتباشي إنهم بتري مسكولي رامهم تتزوان بيور تتبا بدل بيجي එනිසා මේ ඉන්තිහාන මොලේ ෆේලි නෙමෙයි. දැන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ෆිතුරතෝ බාක මා අල්ලාහ් අස්බ සලාම කොදලා දුවා විස් කුරේටි එන්නම් සුන්නා ඉච්චේ අයිනෝ මිදාවේ මොකද දුවා මස්ජිද් බනි මුආවියා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙරොේ නමාදි කරලා tiga tuai boleh. Dasar kalau soal boleh lima hadis boleh. Tiba kerana umat terkata tiga atau kerana dia tiba kerana
දෙන්නේ නියමන වෙනස් කරලා වර්තිම කරේවා උම්මත් ගෙමින් ගෙමච්ච කුඩි උම්මෙත් ෆෝනි ෆලා අසාවෙන් ෆොරම් වන්දේ මම ඔබ එතුවා නිජා කරේ ඒකමයි එකහ අසාවෙන් නෝන මෙච්චරනා දැන් තිම කරේ ෆාන් දෙන්නේ නියමන ඉස්සරහ තිම කරේ ෆාන් උම්ම කඩලා බාරම කොද්දේ පාන්නේ එතුවා විසින්ජා කොද්දේ ඒකමයි නියමත කණකලාගෙන පාන්නේ එකිය dan timkare fan denne ini timkare fan padwa kamu kamu sadame kote pante itu agak sejauh itu dan timkare fan denne ya kerasala right muslim kemencah gadal gadal ke taufik mudel pante itu agak sejauh itu ini mana ki right muslim nanti kushen boleh ini memang harus muslim kebiruan hampir semua tu hatiya utas memang itu mana muslim ini Rasulullah SAW Quran ayat Allah Taala Quran wa tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum dia kan Allah Taala kum tadaffarasti fi nama Allah Taala dia kan niti ko la dia kan badaluwa mereka nama te asal dia kan ni te timon mete ko fadil ke nama ko baik है Rasulullah SAW Salman Farisi ke Fahid Farwaslam udah Fahad Abidar Salman Fahad lagi kaum ke boleh Iran Kuliah ini ke dari surah Nubani Syahab dikar bikin yang mana Allah Allah benuji cakap hukum Quran benuji iman deh itu habis jalan boleh baik muslim nanti pusat dari Then to our dunia sekarang, timkare fan umat tu yang muslim, every mana mereka hanura untuk taufik dan bande, naik membawa itu yang kita mukure, mana muslim every mereka hanura Quran mustaqbal, ekam hama kaya mustaqbal eka, lekin dia imtihan mana tafat bego tertefal, Urwa Zubair asal Urwa Zubair Abdul bin Zubair Abdul bin Marwan ni tinggal tehnis ni tinggal itu ke foto terega soal soal ni bonar boleh sih kau ni harus ini yang boleh kami main Allah antan yang Abdul bin Zubair dan Mira ke sekarang Mira Makkah Madinah ke dekat depan ada boleh sih ke milik yang kuja kain ke depan Then dua lebih Sulaiman bin Abdullah dan mana Mira terserah kau Mira dunia diberikan depan itu sebenarnya bahawa dari Sulaiman bin Abdullah yang diberikan itu so then Urwa bin Zubair dan Mira terserah kau Mira apa terus kau ada depan narakan sana kau depan Dan ikut mereka bagi masalah apa yang Zubair Abdul bin Marwan dihum masalah bos. Tengok sahabat bin Zubair datuk lagi dia from Abdul bin Marwan berikan lagi. Urwa bin Zubair tengok kalau boleh kandisa Urwa bin Zubair ini udah Zubair Abdul bin Marwan kaya Syam kaya शाम करे बड़े मगमती का उर्वागे कापूर का इससे चाहिए शाम करे ये पूरी बराबरी बोलो ऐसा हो जब डॉक्टर ने देखी मार डॉक्टर मिला वाली कापूर जिसे निफाय पूरी कोना चाहिए भी मीटिंग डाल होता तेरी को तेरे निफाय पूरी कोना गाड़ी जेपुनी dokter berani berbuat, kalau bangga kalau boleh minum masuk air kalau faham kalau minum ini, baru tahuan yang berikut lagi. Itu satu asyikura jisnya nona kani berikut lagi je, mungkin berikut lagi apa ni mungkin sang kiki nanti ucap jasa faham laporan le mana kalau ni fihir lagi betul. Orang tak mungkin berani kan. Then itu yang tidak pernah ada yang orang kita cuma nama tak berikut lagi. Tengok mereka sendiri membuat apa berikut apa. Teori kita siru berhubungan teori kita apa. Tengok ini mahu apa. Faham
nandawa danmani mira iskala koy ibaras kalan kala demodi ne mira doha ko ni faadero ko ke lonna nan do mana ko bikam ka dia kan tu ko sona mira iskala koy ibaras kalan shukru ko ne eta doha mira defa سلامة لا تعرف نجد جدري أو استيقظ بإفعال الحمد لله dan irupun abad di pada di bawah ini datuk lagi udah dari fokus asal terbetik ini nama uji baru hidup terkembang tadi baru di pada ini mandanan nyala kesedaran koi ibarat sekarang dia kamu tuh dari itu harus kata dari itu kucing ini tiga dari dapur makan efektif ruang kita apa ini maka ini beri ruang istimewa yang sulit titik maka banyak sahabat dan menghalangi ruang kebanyakan hal ini ruang bidar yang sejati dapat dari namun sampai hazan sebab Tidak terlalu lama kita cakap itu mana sih musibah ini akan menghalau sekali. Ya Allah dari itu dari kerana geluni mah naik Allah. Sebelum jamin ini murad ini kita jika cakap dan masih naik Allah minta nak kaya mana bisa ada mana. Ya Allah fa'alan wa innama ashku bathi wa azuri Allah mera kesalahan mera gurina ditame ke shakwa mitana bas karana hasotge eko mera salam kote baate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ke riwayat juga de puri amro delle rizu halal aisa hoda naik mambo rizu de naik mambo macam tawakkal Quran ki tawakkal Quran ini masak ke fasha de itu dah apa naik mambo kantor kote bani rashi efam Sulaiman efam Midawari ini tiba aku kiha rizqo beru ini dan orang Sulaiman kan tiba yang boleh aku de anufu sumane de adikota sumane Sulaiman kan de ko ti fuda forte jahafa forte de kota fulla foshimantu kolle bantu kolla ekna wima efoshi guluwa ini oti ekota fuka Sulaiman kan bidawari hinya tiba delleni menonge ahara timan nemani ekota fusune kine ni fa ekota fu baki ini danawani Sulaiman kan timan mi Foshiye bantu kurma jehende ritu kurmasana timan itubar korban naik Allah timan ne engine naik Allah aku full body nugarnawan dekho mifar itubar korban Sulaiman gifana se Sulaiman gifana adu ne timan nugarnawan timan ne kayakino barakat itu ek hak khali se para beti naik Allah tawakkal ko fiya naik Allah risku de manu wan dapati fi ardi ila Allah rizqa uriha ila jika rizqa tina ko sina ekam rizqa de mani tafaat ko adam ke dari tabna ko dakwa ji kami na bali na tan hara ko fatini na adam fan na ne la ko skala ko ela dari itu ka ko de yang ihara rawan ini mai ko fa ka abate state mani dari na yoga dari ini kan bisa Allah Taala wajib Allah ekota mihitri ini kabetina faham badaru devo mantake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis da Huzaifa riwayat Quran bidawani ne furatama tiada mungkin dia kita gele ikhlas dari kami ko bahani ikhlas dari kami
Dekuma kantan ko ekuraka manaulu hakofa sunnatuga sabite fo ikutan dekame kurma kya asteriyo dekum tekka kita to asteriyo kame nunna den tiadani hum ege fam fatam ke de asteriyo den dino ke tabaka fahu tambe bindam kendane adi angge beli haru hadu nawatu isra hadis Quran itu Islam ini tambah fahu tambe bila mundane enne furatama bindana tabaki adu isa mungkum be tambe enne furatama digiran echedi den enne fahunne namatu be tabote man bindana ehde rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Quran dunia lote mole fitnataka musibatakke dunia lote hadis Quran itu akau ke kuri maru mange एक मानी के पूरी मारुए तो फितमत तक आया मारू मारुआ करो में दुद्ध कमें ये माँ फितमत तक फिशे हिसाबो एक कमें की खुदकुदी मेरी कमा अन्ना फशाफिया ये फितमत तक फिशे फे दें फूलों गिनावो मी मुकुर अदुरी सा विकों कुदी करता तक लेओ वालो rahingge pulong kanaru ragu gowan ke wami fedu mikata taratu dia hadis gertini fituna tangiotine feshi saye puri mau me sugahar mena rangalo denne ne fitna azab ke mana ke koi me imtihan ke mana ga ye Allah taala koni battaru fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas azab ko tela murakate rashi azab anne wagane hame ke nubakat kuri me ikanye none anna bukan ya rasul ehde ke orang teri hirokat kata orang masih ini misal rasul sallallahu alaihi wasallam doni ka kori ka datur kurani ebbe tilitoni ke adiga adele tilitoni mati adiga ini fennagam elenge maccakai sa fennagam bijeni eni ubibane de koge fatima macca fennagam seemu naba ndokuwane ulesi ka dasu bakamade fumalwana batta e ubita fennege minu batra bakawra batta thalam feshima matigan tido ais manako fiya urihay me salam de manako fiya kine bani ha fumalwana ma kada tabagolina ankombe urihay kigeta ema kommes beku e bajeti ikam koro ene ke faru yoteki mi nadi bekale tere bekale hipor mala wana nani mano go wala vache kankar koro ba hoye nugai kantar koro ni makibeke azab nani bolihane ke manchos de bekale menani gahi ke kaya nida ni program hine kasi ke bekale binawa ni kasule ki anda suri kita anda le mango wahi baba le fahadra namada wahida kime enhi anda le akhirat ummat tusabbi Allah kale fan anda le mango tasbih kiya jamaati ummat ke anda le ek mane usul ki ye se halal pe gedar baki ehed mi hunna Allah taala maaf ko delwa denno ne Allah ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam में इम्तिहान के मकसद की को है मकसद की दर्जा मत ये को नोता मुसीबत के मकसद है और में दर्जा मत ये को नोता और में नमाज को दे देखो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें बड़ी मुसीबत तक को बेकरनी हदीस के नबी बेकर देखिए आज हम लोग देखिए आज हम लोग एमी के तीनों के पूरी इमर को है का मुसीबत है ना असल मुसीबत है कि अय्यूब के फाना का होता है इन्ना वजदना सोबिर नियम अल्लाह सीमा अल्लाह ताला देखिए वो दिखती अय्यूब के फाने कितनी बड़ा करना भी करे खुद के वादा आरो अरे कि अय्यूब के फाने अय्यूब के फाने को कहा मुसीबत का बेजेमुनी सोफा दी समसाब है एक वैसे ये हमें सीखे कि दुनिया का इंसान मुझे के बहुत मुसीबत है अय्यूब के फाना जिन बड़ा एक हम अय्यूब फानो कितने बड़ा किया अल्लाह सुलेमान के फानो पूरी अच्छे होते जिन्नी तक यमन को दोनी सूफा सूफी के बाहुवर उगंडा है सुलेमान के फानो देखो तो साकवाड़ी में वबहना इलाउ सुलेमान के अल्लाह दाऊद फानो सुलेमान के दिल्ली में
Minggu mereka itu badan rangal adik. Ayu anak itu badan rangal adik. Mi ketiru baran. Sulaiman Fano saya Fano Sulaiman Fano mi baran kina ami kabaru tiba. Sohari sebenarnya bisa kami kawan tiba kami tarif itu kan ini asal kawan tiba. Hasilnya kalau kamu disekat minimum ambil. Dan Sulaiman Fano ni Fano मेरे जीवन का एक फार्म होली हाँ साथी काम का बन का या बड़ा करने वाला खोल में काम का बन कर इस कुंजन का है वाकाती वाला करने वाले ये होली हाँ पूरी बात है नायक मौलों के मामला जिहाद पर आप मुजाहिद ते खाली हमने लेकर अपने धन्यवाद सुलेमान खान इंशाअल्लाह ये विताड़ वाशी Dennis Vidane nuevo astu home me baja que única guys inshallah de para muhim kalime rasul sallallahu alaihi wasallam ayno wali wala rasul sallallahu alaihi wasallam vidano me sual kore Muhammad ke fane पूरी समानों का अगर ये जुआ कोई थे केटी फाइव को खुदी नहीं ये ज़ुबान में रस्के फाइल काम में ये रोह की को नीचे विदाउट इतनी करे फाइल मादा माती की जवाब दे पाए इन जवाब देना इतना तो है बेट विच इतना तो है हम जवाब है कौन आई वाला नबूल नलिशै फाइल ज़ालिका इल्ला यशाअ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे पांडी को तस्वीर आवाशे आदमा यानी कभी कुर्बान में इदारे इंशाअल्लाह इराद दुनिया कुर्बान में एना इंशाअल्लाह एक बार मुहिम का देते दे रस्सी मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील फान बड़ा करना पड़ो नु आपको बस पड़े दिए इदारे जिब्रील फान का किने बड़ा करना जीवन करे फान करे और बदल प्रवाही ले जिब्रील फान दनोने मोहम्मद फान बाबा अना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Timangnya kalifan dari yang pada kalifan belaskan bukti demi lahu abaina aidina wa alfana wa dari buriha itu belaskan kalifan ke wa ana wa penasiya kalifan belaskan ke hadir itu diorang belaskan ke no ne jadi kalau kita Sulaiman ini banyak itu ami kembali alas kamplano ina be enne amikamala fiya amikamala ko sakha wada kari ai fa ne kunjaka Allah Taala Quran mangone wala ka fatanna Sulaiman timang Allah Taala Sulaiman fa imtihan kurele wal kaina ala kursi ijazatan ekade fa ashima de summa ana de kare fa tawa wada kate Rasul sallallahu alaihi wasallam iskan insyaallah bidaro nama bidaro yota manu sate kate hui hai ms fikir kate ka ka wada kate emi ma imtihan ta yenani tafaatu koi kota dan lain muna faisal lain faisal is walau kami faisal gina mumbai ekam main kalau mau kerja itu kerja zakat deh fakir एक हापुता देचे एक बार मुहिम कमें अब kalau Quran baca alatna nuhlika qaryatan amarna mutrafiya cuma Allah Taala rasyid halakul irada korban nama amarna mutrafiya tinggiran amarna एक jadi amarna mutrafiya फैसला में अमला उम्मा अंकमे फसबो फिर बोसले अने माने की आमरना मुतरफिया तबका फैसला में गिन करो में अने माने की आमरना मुतरफिया फैसला में नबी कद्दो में फसबो फिर बोसले फहत अलैहा القول عذاب माकुबे दे रशिक में चल फदल नामा तदमिया तेजी मम्मा तेरे हला करो में ima faisa gos kota gosi je nabi se hadis korban zahab ahlu dusuri ke dujul faisa wali mi gina sawab tak ho jaye sawab tak ke ho jaye ebi namaz ko roze par itu ke masud ya isure लेकिन एमिनो फायसा बाकी भी मी सवाब होती होगा पूरी अराय फिर हदीस का योगदान एमिना मी वहाँ क्या क्या खुलासा है मी पूरी आंखें स्थित कोल्ड में हाथ इंसान में दिखा असुबा और के आम सूर्य के बहुत तरह वैसा अन्ना अलल इंसानी आरो बना बिचारे वैसा मस्सहु शर्रु कान यौसा जब मतलब ये मुनीमन तब्दील में ना मैं को बहुत खतरा
terifat tadi, main berhalan tadi. Musibah itu mana lagi awalnya maris tadi, maris mana musibah dah ini main Allah dua korban. Anehnya itu musibah itu ni mana tiga dua korban jadi rahmat ini. Bukan begini semua. Baru itu musibah itu nikmat ini baru itu main Allah. Hadis Quran jelas nikmat ufah ada tu main Allah di hadam Quran nama itu musibah itu hamakin musibah tu hamakan musibah. Kalau orang ini ufah ada tu main Allah di hadam ada Quran madu musibah itu main Allah di hadam itu sesuatu baru rahmat ini mah. Ini hadis Quran muslimun na musibah jehum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un क्यों मफ़ौ मेरा करस कदा कोई भी मुसीबत के बदल लाने और अमल को तेरे को ते बांधे मिगो तो दुआ कुफी अमाय को के ने उधर अकल को तेरे को ते बांधे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन के भी मालूमा की अपना तने को में इन्ना लिल्लाहि तो की माने में इने कियानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन देखिया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन इतना पढ़ दिया ये यूनुस के खान महाबड़ को है कि वजन मोन इस्सा mahu ke bantu beria isa baad ban top min te ke yes ke nuko bana fabun alla namudi radete pa niku retima ko tara ekes fubuma te de pan ko fanada fi gulmat ke fa andini ko na dua ke pregan dati mahu bantu ke adi khadu ke adi alla ilaha illa anta ibras kara ke ilah hoye subhanaka ibras kara usko hot kamaye inni kuntu min al-zalimin मेरा बनाने वाली मित्र एक फात का पता है नहीं फस्टजब ना जिम पता है उसका दुआ की जावत वनजैना मिनल गम एकरे फान किताब में सलामत को देने में नहीं तकोई वकज़ालिका नुंजी मोमिन निगोत जिम पता है मोमिनो हिताब तो सलाम कर एक बार हिद्दती मंत्रा से ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन इन के लिखा है एक हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किया है दुआ को किया मैं को देने की दुआ इस इजाबत कुरान दे तीन मंत्र की हिद्दती मंत्रा Allah Rabbi la usyrik bi rabbi syai'a miti den hataron hasbunallah wa ni'mal wakeel mitan tamhidat madina kine kiyashe man Allah ni ka yoy medwedi kotte ban enha sabani mani kawati dekwa ke tanawara de imam ay goli ke sheti imam ay gos hedeeki mamu ke sabab madu akar misalkan imam ay ni Dera koi ko fasala tina koi ko fasala thata roke namadika thata roke faswala ko de is masale no et telephone ke sababe madetma imama misaraka nandu pattu che medothiya na nishin with thedui je rudu e telephone thedua de atanya ya subhan ko ya sita ruju mai moile dekha नमाज नीमा अंतयात किया नीनी के सलाम की कोई शेखा देश की दली इमाम नाटला देखो तीन इमाम अक्सर अंतर लोगों का तीन कोई कुफा अंतयात इसी में तीबे को तेलुआन ये तीबे को एक सुभाव होता है अरे तो इमाम है बाकी होता है इमाम मसाला दी इमाम का एक बोनारी तीन को तेरी पूरी एक इमाम है को तेरे अंतर को तैयार किया मसाला ने दिए फॉर इमाम है बाकी होते इमाम है बाकी होती एक हालत को एक इमाम फसल को दे फसल को दे दिए फॉर होती देखते एक को इमाम है बाकी होती देखते एक को बाकी तैयार किया फैमिली सलाम दे अनेकों की अत्याचार किया फइन्ना इमाम अन्नते इमाम की सलाम दे इमाम होती देखते फसल को इमाम फेरना डिफरेंट the imam jadi mana ni mesti isin de imam ya yakin de fasal par de imam aje isin ni ada tu habis imam aje kursi je e baat ya kya kursi de jahar ek elbe salam di adelle mit imam ekko salam de e kursi to ko ekam ke imam ekko salam de imam ekko kursi de jahar je e imam hawa
sebelum kursi dah jahari mana korban dan mi nama kita kota dia semasa mahu dia sawab punya nuan sawab punya bias wani imam ke sunya nuan di ada mungkin boleh berlaku punya nuan dan tahu kami ayat cakap je hatta tanya dan itu ada ni tadi asam pandai Kau ni nak buat itu rupu dai buat nak ada mina sah. De rupu itu ada, de nak ni tinggal buat itu ada. Kau ni nak cycle buat, kau ni nak buat itu ada macam mana je. Medu tanya tu lah, lepas itu ada macam mana. Ni hatta kau ni nak buat itu bagi fakta masa pandai. के सुपुर दाई कोमेरा कोते के सुपुर थेदुआ दे दिन मन भगवता थेदुआ यु आई मच्चा नगान दे मीह पुनामाला मुक्ता वेट्टोनी वेट्टिचे हदान को तीनी हुमेगे नोन हतरो ने वेलावा दूपटा वेट्टोनी हुआ हॉस्पिटल का एना नुमा बच्चे तीन हतरो ने कोई का बाबू तीन हतरो ना दूपटा दे इंसान नवाज की वाजिब इंसान में पुराना सराबी को की वाजिब दूपटे वाजिब करता ए मती हतरो ने उनके ए ना जाए हॉस्पिटल आवदान वो सदैव में सालों नमाज dan imam Fatimah nama desa detere gambiji ingina ei master eno imam eko nama ukra kurikada tadi eko bapani imam kuripati ya desa detere ekase master eno dan mi buku gedege daapole jambe tham besite ko mo faratela ei master eno ei yaki imam sare ko buku gedelu khali kamiti mami dimante imam eko thi damu mi karena kurikada tawat kollashi noni imam nobody was without komes but imam dimaga bunnya dasi menwa komes iko kurikada nama dehnu nai ko kuriya gediyama rangawan den mi karena den ni ami den faham ko bari baik tantaki namanya sabun nimarana subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam